bathandekayo, sithanda sijabule ukuhlangana namhlanje kusifundo sesihlanu saleli igota okhulumayo umfundisi uG Mlilo inxusa engilabana bazivezi. Salibonani izihlobo ezithandekayo, samukelana kusifundo sethu salona leli viki. Mina engikhulumayo ngu-Eldu Amos Maforo. Salibonani bantwana benkosi, siyalamukela kusifundo saleli viki ulesson 5. Sengathi uNkulunkulu engalibusisa nxa singena sonke esifundweni okhulumayo uCrayton Gatsheni. Salibonani izihlobo zami. Siyabonga ukuthi inkosi ilathi kwesinye isifundo njalo lapho ekhuluma lathi siqinisa ngemhlaba esikuwo kubana singabantu abayela nxa kunjalo. Okhulumayo umfundisi Miladube kasikhuleke nini. Baba wethu siyabonga ubana sibantu abaphilayo kwesinye isifundo lapho sivivinywa khona ukuthi siphelele ngenxa yelizwi lakho. Sikhulekele umoya engcwele ukubana ukhulume lathi ngamunye wethu lapho esikhona ngemeko ezehlukeneyo la ngempilo la ngezehlakalo sinqobe ngoJesu. Moya engcwele mabe phakathi kwethu ukhulume sikuzwe kanenge ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga njalo bathandekayo ukuhlangana njalo kusifundo saleli iviki. Lizakhumbula kuviki eliphelileyo safunda kakhulu ngomkhandi wegolide. Uba igolide lakho uyalibasela alibasele njalo nje nxa lilokhu lingakabi okuhlambulukeni okufaneleyo uyalukhupha engeze umlibana libasele kumangisa. Namhlanje sikhangela ukuchisa okudlulisileyo, ukuchisa okudlulisileyo. Inyana ekufunda ngekhanda zacela umyasibalele uIsaya 53 ivesi lika 10. Ikanti kwakuyintando kaJehova ukumchoboza lokumenza ahlupheke, njalo lanxa uJehova esenza ukuphila kwakhe umnikelo wecala, uzabona inzalo yakhe andise izinsuku zokuphila kwakhe. Lentando kaJehova izaphumelela ngaye. Siyabonga. Uma sikhangela isihloko salamhlanje sithi ukuchisa okudlulisileyo, iqathanisa levesi le kuletha umbuzo othi kambe nxa singena ebunzimeni uNkulunkulu wala elokhu enguNkulunkulu wethu na? Kulabantu abathi bangena phakathi kobunzima obumangalisayo umuntu kaNkulunkulu azibone vele empilweni yakhe uNkulunkulu engasekho engqondweni zakhe. Kambe uNkulunkulu wala elokhu enguNkulunkulu empilweni zethu na? Kule ndoda okuthiwa ngu-C.S. Lewis. Kuthiwa yayinonkosikazi wayo. Wathi egulela ukufa ethwele nzima laye ephakathi komlilo lo esikhuluma ngawo. Kuthiwa wafika esigabeni lapho azibuza khona ukubana kambe uNkulunkulu ukhona na? Kumbe uNkulunkulu vele unje? Uyazi nxa ungena esigabeni sokuhlupheka uthwele nzima, ulahlekelwa yinotho, kumbe ulahlekelwa abantwana, ufelwa, ulahlekelwa ngumsebenzi. Kanengi abantu abanengi bafika esigabeni sokubana baflathele uNkulunkulu. Bakholwa ukubana uNkulunkulu sebaflathele, basuke kuNkulunkulu. Abanye inhlanhla enkulu kuyabasondeza duze kukaNkulunkulu. Ebe ngukhulekela abalaleli lababukeli ukubana kuzinhlupho esingena kizo phakathi kokuvivinywa njengoba sike saxoxa kuviki eliphelileyo ukuthi umkhasi siphakathi komlilo, umkhandi uyasebenza. Ethi angasikhangela igolide ukuthi kalikapheleli engeze umlilo. Nxa usengezwa umlilo, umthandazo wami ukubana sibambelele sigagadlele kuNkulunkulu, simthembe, simfunde, simazi ngcono. Kambe singatshiswa ungakanani? Silinganiso esedlula okungakanani sokutsha okungenza uThixo afeze injongo yakhe ngokusibumba? Singakhohlwa ubana injongo kaNkulunkulu ngale imililo yokubuyisela isimilo sakhe. Kambe kudinga ubana singene phakathi kwesilinganiso esitshisa kangakanani esingasicina sesihlambulukile na? Ngikhangela ivesi ekwazwa ngekhanda la. Ukhulunywa ngoJesu laphana. Ukuthi uNkulunkulu kwamthokozisa ukuthi avumele ukuthi alinyazwe. Wamfaka phakathi kokucobodiswa. Kuthiwa ukuze
umphefumulo wakhe ube yisenzo somnikelo wecala. Alright. Yena ngumntaka kaNkulunkulu. Isilinganiso somlilo angeke siqanjwe. Kodwa ke zonke inhlupho ongabona ngani sezidebhe kakhulu kuNkulunkulu kwenele ukuthi usale umntana wakhe. Indinge ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa uJesu wahlupheka ukuze thina sisindiswe, kuthi ukuthi zonke inhlupho zilesilinganiso esibambekayo esinamandla okunqoba ngoba uJesu Kristu uvulile indlela wasishiyela ukuthi kholwani kimi mina enhluphekileyo ngithi amandla ukuthi lani linqobe kumlilo yonke ezakithi ayisichisi iyasivivinya isale ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngigcizelela lapho okukhulunywa umfundisi uDube. Sike sakuthinta iviki eliphelileyo ukuthi ochisa igolide nxa engakaziboni egolideni laphana uyabona ukuthi kaliphelelanga lisafuna more heat. So ngokunjalo lathi uNkulunkulu nxa isono lokhu sisaphila nxa isimilo sakhe singakabonakali kithi uNkulunkulu uzangezelela ihithi. Oh yes. Kodwa njengoba siza kuthola esifundweni uyabe engajonganga ukusichabalalisa kodwa ujonge ukubana achabalalisa isono esiphila kithi. Oh yes. Ngifuna ukuqinisa lokhu bathandekayo ukuthi sonke ukungena phakathi kwelangabi lomlilo lezinhlupho, ukungena phakathi kokubaselwa kasiyonto elula Njalo. nxa usufele abantwana baphinda kathathu, nxa imisebenzi ingatholakali, nxa ungena phakathi kohlupho lunye ngalunye akusiyonto elula leyo. Kodwa isifundo saleli iviki sidinga ukuthi singamdeli uNkulunkulu. Oh yes. Izinhlupho lezi ezenza abanye abaningi bagcine sebemflathela uJehova. Inje walesi sifundo isivizela khona ukuthi kayisithi sodwa esingena lobu bunzima ke. Uzathola ukuthi ngisho lo Abraham wangena embizeni yobuhlungu. Awusifundele uGenesis chapter 22. Ngizafuna iverse lokuqala lesibili. Genesis chapter 22 iverse ka1 leka 2. Verse 1 to verse 2. Ngesinye isikhathi ngemva kwalokho uNkulunkulu walinga uAbrahama wathi kuye, Abrahama. Waphendula wathi, ngilapha. uNkulunkulu wasesithi, thatha indodana yakho eyiyo yodwa uIsaka omthandayo, uye emangweni waseMoriya. Khonapho menze umhlatshelo abe ngumnikelo wokutshiswa phezu kwenye yezintaba engizakutshela yona. Uthi thatha indodana kanjani yakho onjani futhi oyithandayo. Iye kuba yikuyini umhlatshelo. Kungani uThixo wacela uAbraham ukubana enze lo mhlatshelo nxa uThixo esazi zonke wayijongeni vele uNkulunkulu ngokubana athi kayithatha yalo mntwana amthandayo. Kuyini ayifumana kucine sekufundiwe ngalesi senzo na? Mina okungithokozisayo ngale ndaba ukuthi uAbraham nguye obizwe nguThixo emsusa kumaKhaladiya. Waba nguye oyendlalela imuli kaThixo yokukhonza ukuthi ibunjwe kusuka kuye. Antu bizothiwa ngubaba wokukhonza. Ethande nguNkulunkulu wasabela ubizo umlimu ke aphuze futhi ukuthi abelenzalo ngabo. Esemnika inzalo ngesikhathi sekukhulile futhi ngumntwana oyedwa. Umntwana oyedwa ekhaya uyathanda. Ubuphuzile ukuba khona phinda uyedwa uyathanda futhi ngongumfana. Kodwa ke phakathi kwakho konke umlimu athi ngifuna ukuthi ngikhangele inhliziyo yakhe ukuthi ngiphuze ukumnika umntwana ngamnika umntwana ngomfana ukuthi kambe uyangathi nguThixo yini abe sethina hambe emtshisa. Sifunda ukuthi nxa kusokutshisa ukudlulisileyo izilingo sezibuya isilingo lesi umlimo ngabomo kafuni kubulala umntaka Abraham, kafuni kuzu Abraham ubuhlungu. Ulethe isifundo sokuthi umuntu ophila ngokukholwa kuThixo kakulanto emenqabela ukuthi umlimo amlayela akutshoyo. Sifundisa ukulalela okwakuqala. Okwesibili uNkulunkulu wayesendlala ukuthi silendodana nguJesu asifela, singakholwa kuye zonke inhlupho uzazithwala. uAbraham usinika isibonda ukuthi ukulalela uThixo yukwamukela ukufa kwaJesu phambanini ukuzasihlenga. Indaba yokulalela ithintwa umfundisi uDube iqhatheke kakhulu.
ungaya kumaHebheru 11 ivesi 17 bayamqamba uAbraham bathi ngokukholwa ngokulalela ukukholwa kuyikuthatha uJehova ngokwezwi lakhe khona lokho akutshileyo loba kungenza ingqondo akutshileyo kuyenziwa indaba le ayithintwa ngumfundisi uDube kunkolo uJehova ayithathe uAbraham uthi ayilandele kwakungavunyelwa ukuthi kube lo mhlatshelo wabantu kwakusenziwa ngamahedeni so Abraham wayekwazi lokho kodwa uNkulunkulu uyamcela ukuthi ayenze khona lokho kungenza ingqondo uAbraham okwenza wathandeka ukuthi wakwenza kwakungalula seke wakuthinta umfundisi lapha ukuthi indodana lezelwe usekhulile over 100 now la ekwazi ukuthi lamandla niselawo ngithathelwe khona lokho sifundiswa enye ingqondo futhi yokungagodli yokunikeza uNkulunkulu khona lokho akutshileyo simnikeze ngoba ethembekile thina sibefunde ukumthemba umaforo uthi yena kwakule mfundiso eyayiveza ukuthi ungalandeli izenzo zabantu abangakhonziyo umbuzo osusiza kimi wathi kanti pho walazi njani ilizwi likaNkulunkulu wazi njani lapho ubona nguThixo okhuluma laye wena kathesi ulazi njani ilizwi likaNkulunkulu mina ngithokozwa ukuthi ukwazi ilizwi likaNkulunkulu uAbraham wayelobudlelwano noNkulunkulu wayevuke kuseni akhulume noNkulunkulu emini lantambama so wayekwathi nxa umuntu usekhuluma uvele ngumngane wakhe kithi bathandekayo sinikwinsile ukuthi ungaphiki ngadlalo ukuthi ukukhuleka ukuba ilizwi likaMlimi uyamuzwe ukukhuluma nawe ivesi ibala uMlimi uyakhuluma nawe umuzwe emthandazweni ukukhuleka uMlimi uyakuphendula so silazi ilizwi likaMlimi ngobudlelwano emthandazweni lokubala nokuhlala entandweni kaNkulunkulu uyamuzwe ukukhuluma nawe uMlimi kutsho ukuthi kufanele ukuthi njengoba umfundisi echilo sihlale singabantu ababala ilizwi likaNkulunkulu njalo sikhuleka uNkulunkulu nxa sekhulumile nxa sekhulume okungani kubuhlungu kithi siza kwamukela njengokwenza ngoAbraham okwakuqala kwathiwa kachiya abantu bakibo asuke endaweni yakibo aye elizweni uNkulunkulu azamtshengisa lona okwesibili umntwana yena lo onguye yedwa amthole semdala kahamba ayemenza abe yini umhlatshelo uyalalela ngoba uvele ulobudlelwano loThixo uyalazi ilizwi likaThixo so kuyadingakala lakithi ukuthi kasibeni ngabantu abalobudlelwano obuseduze loNkulunkulu ngani ngokubala ilizwi likaThixo lokukhuleka lokutholakala zonke indawo lapho uNkulunkulu asinxusela khona ngifikela ngumcabango nje ngiyakuza kulika maforo u8 verse 56 uJohn lapha uthi uyihlo Abraham wathokoza ukubona usuku lwakhe walubona wathokoza njani ukuthi umelani umhlatshelo umlimi waseveza ukuthi hayi vele yimi ngathi ungabulali gcina umntana nanti yaniwundlu wahle wambona uJesu engakafuthi nguJesu lo omele iwundlu leli nxa ukhonza ukholwa ukuthi Thixo lobudlelwano uyambona uThixo ekhuluma la ukwazi lezehlakalo ezizabuya zingafiki umlimi uchaza ngelizwi likaMlimi so ukuhlala elizwini umlimi uyasichasela ukuza kwakhe sikubambe sikubone kubambeke ngoba sikholwa kuye iyona le mfitizela indaba ethintwa umfundisi uyabona indaba yeMoriya yayingachiphanga lapha kwakuvezwa ingqondo inhliziyo kaNkulunkulu ngokwakhe ukuthi yena uzanikela indodana yakhe ezelwe yiyo yodwa intshumayelo yachunyelwa ngoAbraham la yayingachiphanga kwakungalula into enziwa nguNkulunkulu kuJohane 3:16 laphana wazinikela vele ngoba endodaneni yikho akhona vele wanikela konke ayelakho ngoba indodana iyadala konke uAbraham uthi ekhuluma le ndodana yakhe uthi uJehova nguJaire uzakunikela uzakunika you will provide la kanye wa provide so esikufundayo ukuthemba uNkulunkulu ukuthi phakathi kobuhlungu obunjalo uNkulunkulu uyayazi indlela singamthemba sike safunda ngoJobe ngo23 ivike edlule uthi ngiyamdinga emuva phambili northway angimfumani kodwa engikwaziyo ukuthi uJehova uthembekile uyayazi indlela sisiyaphutsha ngale ngizaphuma njengegolide yes amazwi wacho nxa ubuyela kuverse 2
esibalile kaGenesis chapter 22 uthi thatha ke indodana yakho enjani eyodwa hamba uJohn 3:16 uqathanise oyithandayo uYisaka uye elizweni laseMoriya unikele khona ibe kuyini umnikelo okutshiswa phezulu kwenye intaba yenza njantshela ithatha ke sona lamagama athi indodana yakho enjani ezelo oyithandayo ya akulula bana uyinikela indodana yakho enjani eyodwa onjani futhi oyithandayo ya now kambe ukhona phakathi kwethu azake sike sikuxoxe lokho ukhona phakathi kwethu othena lami ngeke ngaba lenkambo yokuvivinywa ngoNkulunkulu ngaba lesifundo esithize njengoAbraham laye ongene phakathi kwenkambo yokuvivinywa ofunde something ulutho luthize ngoNkulunkulu. uNkulunkulu muhle bathanda isikhathi sonke uyaziveza ngithi empilweni mina inkambo zinenge kodwa ngifuna nje okuncane lokho ukuthi empilweni ngizelwe emulini eyivele izinto zingabambeki imuli ebanzi khulwa izalayo abantu abaningi kodwa eyayiphansi lokufunda kwabanzima ngafisa ukufundisa ukuthi nga-apply ngayithola wathi ubaba wadanti uyakonta kulambani ngehlulelo ngasifundela izikolo othiwa ngama-apato kwala ukuthi kuphume kodwa umlimi ngiyambonga ukuthi ungamthanda ngazincedisa ukuzifundisa ngedwa uba bethi libanengi wathi ngifundise laba ngathi ungazihluphi ngedwa ngishaya izitina senzani omunye wazo wakhuluma wathi khona ukuthanda umlimi usiyachumela khona awuyindawo pasi namhla ngumfundisi amen ngamlanda ngathi wawusampasi senze ngumfundisi wathi anti umlimi unefeva singafunda ukuthi impilo ingazibe phansi kanganani kodwa ukwazi ukuthi okubizileyo uthembe kuye konke okuzinhlupho zinswelo ikuvivinywa imililo asimeni kuThixo umlimi uyasiphakamisa uthembeke amen siyabonga kakhulu uHosea 1:2 akusibalele kwathi uJehova eseqalise ukukhuluma ngoHosiya uJehova wathi kuye hamba uyethatha umfazi oyisifebe labantwana bobufebe ngoba ilizwe lilecala lobufebe obubi kakhulu ngokweduka kuJehova ngakho wathatha uGomeri indodakazi kaDibileyami njalo wathatha isisu wamzalela indodana siyabonga awuyethatha uGomeri ya lapha sikhulume ngoNkulunkulu ebiza uAbraham thatha umntana wakho uyemenza umhlatshelo ungakhangela lezi ndaba zozibili awangeke washo iziphumelo kaNkulunkulu uNkulunkulu kakho ekuchisweni kwabantu uNkulunkulu kakho uthena ungafebi kodwa lapha uthena hambe ethatha uGomeri iwule lele liba lapho inkosi iqayisa ukukhuluma loHosea yathi kuyahamba uyethatha umfazi oliwule uzala abantwana bokuwulwa ngoba ilizwe leli liwula kakhulu ngokudela inkosi udaba lukaHosea loGoma sifundani ngothando lukaNkulunkulu na uyazi ngikhumbula omunye kubeka ngalindlela uGoma wayeliwule usethethwe chances hayi ukuthi abantwana laba babengasiba kaHosiya ngoba uthiwa abantwana bokuwulwa futhi kodwa bagcine lebo ndaba yakhona ukuthi okuyiziphaqa lokho kwabantwana lokho ongokamakhelwane kodwa uHosiya wakugcina kunjalo uNkulunkulu eveza isimilo sakhe ukuthi yena uluthando zihlobo eziningi ezithandekayo iningi lethu sifebile sambalekela uNkulunkulu sakhonza izithixo inhliziyo yami buhlungu nxa unkosikazi efeba injalo inhliziyo kaNkulunkulu kodwa ebese sithi ngilokho ngulandelela lokho nguthanda ngizakugcina labantu abakho bona labo bokufetshwa ngizakugcina uNkulunkulu ufuna sithobele intando yakhe siphenduke simlandele simlalele uNkulunkulu loba siyizona
ngifuna ukuthintile kodwa sifuna sinabe kule indaba okhuluma ngayo ukuthi ukufeba lokhu mbubule lo okhulunywa ngayo lapho kuyini uNkulunkulu wayelungisani lapha ngempilo kabani kaJobe kaIsrael kaIsrael I sesiJobe ngempilo kaIsrael engikubambile lapha ukuthi olobe isifundo uthi uIsrayeli ophuma endleleni. Yebo. So uIsrael kumele ngugoma. Yes. uIsrayeli osephuma endleleni ngesinye wathi wayward osephila impilo yokuduha ebaleka indlela umlimi amfundise ngayo ukuphila. So ugoma udlala umdlalo wempilo kaIsrayeli imuli kaThixo ekhonzayo. uJesu abeseziveza ukuthi mina ngimlanda enjalo uIsrayeli ekhonza izithombe segida amadlozi sephila impilo yomhlaba bese ngisiyamthatha ngimfake kukholweni ngimfundisa impilo yokukholwa njalo akuyele kuyo. So balaleli asikhumbuzaneni ukuthi impilo esiphilileyo engekho kuKristu ngekagoma. Impilo engekho kukhonzeni impilo yokweduka. Umlimi uthi sengiyendlalile phela ngathi ngiyakulanda ngesiphambano singalukuza kuThixo ngoba usifele ukuze sithengwe ligazi likaJesu sibe endleleni yokukhonza njalo. Yes. Siyabonga. Umthetho lo oyi7 the 7th commandment ungafebi utsho njalo ukuthi singakhonzi abanye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu. Ingazibona sokulento engiyithandayo sokulomuntu engimlalelayo kudlula uNkulunkulu ngokutsho kweBhayibheli sengifeba. So nxa ngikhangele futhi lapha sibona ukuthi isifebe ngumuntu othathelwa phansi kakhulu umuntu enyanywa ngabantu. Kodwa uNkulunkulu lapho uveza uthando lwakho lokuthi la nxa sesicwile kangakanani esonweni still uyasithanda. uNkulunkulu lothando lumangalisayo. Kubabukeli labalaleli omnye mhlawumbe nxa esizwa lesi sifundo engacabanga ukuthi isono sakhe sikhulu kakhulu ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu kasamkhangeli. Kodwa sithola isifundo lapha kulo umfanekiso kaHosiya logome ukuthi uNkulunkulu uyasithanda sinjalo. Akudingayo ukuthi sithiye ini isono thina uyasithanda yikho waze wasifela esiphambanweni. Ongikhumbuza uma thola ukuthi ngicubungule ibala lithi goma. Leli angithi vele indaba kaGoma loHosaya imele uNkulunkulu njengendoda. Ibandla njengobani njengofazi. Yes. Nxa ngicubungula ibala lithi goma licho ukupheleliswa. Okay. Asengiphelele hayi kodwa kuba sendleleni yokwenjani ukupheliswa uthi wena ngangiphelelanga kodwa ngisendleleni konjani ngithathekiswa amagama akho ukuthi singadangali. uNkulunkulu usasilungisisa sisadinga ubona sinjani sipheleliswe uyasilandelela ebunzimeni labo bonke. Uma sifunda ke Hosea ngo2 verse ka1 usiyathofa sokuyifunda yonke leyana. Yiziphi izindlela uThixo athi uzazisebenzisa ukuze adonsele uIsrael abuyele kuye. Yiziphi ezinye indlela sizabala amavesi ambalwa lapha aphawulayo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asidonsa ngazo ukuze sibuyele kuye. Kwesikhathi umuntu ngamkhathaza ebona umsebenzi angasawutholi kanti kuhamba njani kanti ngenxa indlela uNkulunkulu njani akusifundele uHosea ngo2 verse ka2 le verse yesithathu sizwe ukuthi yiphi indlela yokuqala la. Mkhuze unyoko mkhuze ngoba kasuye mkami lami kangisuyo mkakhe. Kasuse ukukhangeleka kobufebe ebusweni bakhe kanye lokungathembeki phakathi kwamabele akhe. Funa ngimhlubule abe ngqunu ngimenze abe njengamhla ezalwa ngizamenza abe njengenkangala ngimenze abe yilizwe elomileyo ngimbulale ngokomela amanzi. Right, ufunda u5 uyecina ku7 sizathi silecommente ka1. Unina ubeliwule njalo ube mule ngehlazo wathi ngizazilandela izithandwa zami ezingiphe ukudla kwami lamanzi ami iwulu yami lelileni lami amafutha ami lokunathwayo kwami. Ngakho ke
indlela yakhe ngizayivala ngamahlahla ameva, ngizamhonqolozela ngomduli ukuze indlela yakhe angayifumani. Uzaxotshana lezithandwa zakhe kodwa angazifici, uzazidinga kodwa angazitholi. Ngakho uzakuthi ngizabuyela endodeni yami yakuqala, ngoba ngaleso sikhathi ngangingcono kulakhathesi. Singabala u8 lo9 siyebala lo10. Kodwa kuyini esikufumanayo lapha ngendlela uNkulunkulu adonsa ngayo uIsrael kulo mfanekiso kaHosea loGoma. Mina ngithokoziswa ngameva akhulunywa lapha. Uthi ngizavuma ukuthi kube lameva. Angakuhlaba uzakhumbula umkwakho wakuqala ubuyele. Angakuhlaba uzakhumbula umlimi wakho osumgodlile. Angakuhlaba uzakhumbula izolo yakho kuthiwa ku25 kusambulo khumbula indlela yakho yakuqala bakhumbula lapho owekhona. uPaul kwelinye ilanga uthi na ngilameva ngihlabileyo ngikhulekile umlimi wathi awenele ukuthi ahlale kuye ukuze ungikhonze. Kwesinye isikhathi umlimi kulameva avumelayo balaleli nababukeli kithi. Amanye ameva yikuthi isikole usifeyile. Ngoba angakunike ukuphumelela sekubona ukuthi ingqondo yakho ngekuduka. Ungafeyila zizabuya handi zike zabaleka uzazibisa. Umlimi uyavuma ukuthi umtshado lumele ukuze likwazi umtshado ayisothando likhisana lingu2 uJesu phakathi kwabo. uNkulunkulu uyavuma ukuthi kube lokufa ngikhaya ukuze abantu bakwazi ukuthi bathi khwimilili bame bamdinge abesebuya. So konke okusiwelayo abalali lababukeli nguThixo okhuluma lathi ngenxa yomhlaba elulandeleyo ngizawuyekela ulithuze bese lichibila keze kimi ngilamukele. uNkulunkulu vele ukhuluma ngezibusiso. Angabona singalaleli ukhuluma ngezithuko. Azikhiphe izibusiso. Blessings bestowed or blessings removed. Lapha uNkulunkulu uyathembisa uthi yena kuHosea 2:3 ngizakunikeza indlala. Ngizakunikeza idrought. Kulanje umhlaba ube lugwadula. uNkulunkulu nxa esengenela. Okwesibili akhulume ngameva sesiwathintile. Okunye abesethinta uNkulunkulu uthi ngizakunikeza indlala kuswelakale amabele langa ngoba alingilaleli. Okwesine uNkulunkulu abesesithi yena nxa linganilalelanga ngizakhipha intokozo kini. Imithimba eliyakiyo ngizakuyisusa kini ingabi sabakhona. Kwesinye isikhathi usekuthintile umfundisi uDube. Ezinye izinswele silazo uNkulunkulu ekhulumisana lathi. Ukuswele lokho ake simuzwe simlaleli. Indaba kaGoma isivezele kwacaca ukubana uNkulunkulu isoni uyasithanda uzonda isoni. Okumele kuthi emlilweni kugolide labanga yisono kuphume sokufana loKristu isimilo sika Kristu. So balaleli ayeni sikulandele sikulalele loba sisemlilweni siswela siwekwazi ukuthi hayi usangisebenza njengamazwi kaJobe ngizakuthutsha sengiligolide. So uNkulunkulu engasibona sesimhlamukile. Uyavumela ezinye inhlupho ukuthi zisehlele. Ejonge ukuthi zisivula amehlo njengoba umfundisi uDube echilo. Ngoba akujongile ukuthi sibuyele kuye. Njengoba wayedinga uIsrael ukuthi abuyele nyaphi kuye. So nxa eletha lezi inhlupho kumbe evumela lezi inhlupho kajonganga ukuthi uyasizonda. Kodwa ufuna ukuthi sivuleke ingqondo. Sibuyele kubani? Kuye uNkulunkulu. Vele kulula kangakanani ukuthi umuntu konke kumhambela kahle. Umbone ekhumbula ukukhulela. Yakuliswele. Phakathi kwenhlupho kunokwenzakalayo. Umuntu wonke okhonza longakhonziyo angafike kuhluphekeni wonke ubizigama lenkosi. Sengike ngezwa ukhangele nxa kubheka imoto mina sengibheke kathathu. Owakuqala ngabheka ebhasini imini bus lana. Ngangihlezi ngapha kulomunye mama kulompolisa lapha singazani ukuthi sikhuluma indime ezehlukeneyo. Kodwa wonke umuntu ngazwa oyeshona athi mwari wangu ezidela athi uNkulunkulu wami lona lakhuluma ukuthi lakho lesihlobo ngababuza sesiphumile ngathi wena ukubhema kodwa mbona usithi uNkulunkulu athi akulamuntu ongamaziyo umlimi. So umlimi uyavuma hlobo zami ukuthi kube lenhlupho ezithile kuzingqondo lezi ezingane ziyakhohlwa zibuye zizinze ziye kuye. Kasibongeni uThixo ukuthi inhlupho ziyisikolo zokusitshengisa uThixo olomuso. Amen. Uyazi okunye okufike engqondweni yami
indlela esingamzwisisi ngayo uNkulunkulu. Ngithanda amazwi kaIsaya ngo55 verse ngo8 ngo9 uthi indlela zami asondlela zenu. Thina sisuka sifake uNkulunkulu ebhoyisini sifuna asebenze ngendlela ezithile nxa esesebenza esikhuza sithi hayi lokho asikwamukeli siba sengozini yokungamukeli indlela uNkulunkulu akhulumisana nathi ngazo. So asithobeleni intando kaJehova uthi hayi uNkulunkulu khuluma inceku yakho ilaleli akungisebenze nxa uhlupho lubuya izinswele samukele sithi hayi Nkosi ngisebenza mina ngiyamukela ngiyakwazi ngizakuba ngcono. Yes. Siyabona. Akusibalele uJobe 1 ngifuna ivesi ka6 leka 8 kuphela. Ngelinye ilanga izingilosi zaziletha phambi kukaJehova. Lo Sathane weza lazo. uJehova wathi kuSathane uvela ngaphi? Verse 8. uJehova wasesithi kuSathane usuke wayinanzelela yini inceku yami uJobe ngakho emhlabeni onjengaye ngala sici uqondile indoda emesabayo uNkulunkulu exwaya okubi. Sikhangele uAbraham sibuyela nje emva kancane sikhangele uAbraham elethelwa isicelo singajwayelekanga sesisuka kubani kathesi Nkosi la futhi ungena kusicelo esinjani esingajwayelekanga. Sithe thina ezinye izilingo zibuya ngoba sesiphambukile kungasedinga bona asilethe ngaphi kuye kodwa nxa ngilalele lapha amazwi akhulunywa ngoJobe ngifuna ukuzwisisa ukuthi kanti wayephambuke ngaphi. Nxa sikhangele uJobe 1:8 kungaloko kumele abuye khona kuye uNkulunkulu. Kuyini okwabangela ukuhlupheka kaJobe nxa uthi wayengaphambukanga and kuyini sibesibili? Umlimi wayegwaba ngaye. Alright. Wayesenza kuhle. Okay. uSathane uthi ngivela zulazula ngomhlaba. Umlimi abesembuza uthi uke wayabona yini inceku yami? Ethi le yakukhonza ngoba uyifakeleni uthango. Okuthi ukuthi wayeke wafika khona wabona ukuthi kulothango wazama wabona ukuthi akungeneki lo uthembe bathi uJehova yikukhonza ekumethemba uNkulunkulu. Omnye wakubeka ukuthi ungabona ungachayisani lo Sathane ukuthi lihamba lonke. So lapha uNkulunkulu gwaba ngaye uthi bakhona abangikhonzayo besathi. So okunye okungasisiza sihlobo esithandekayo yikuthi sike sikhangele izinto ngamehlo empikiswano enkulu. Konke okwenzakalayo sibe kwazi ukuthi siphakathi kwempikisano enkulu phakathi kokuhle lokubi. Kuzasisiza ukuthi samukele ezinye izinto ukuthi impileyi ilwelwa phezukwami lami ngiyaphatheka kiyo. So kukho konke kuzasenza sinanzelele indlela esiziphatha ngayo indlela esihamba ngayo le ndlela esamukela ngayo izilingo. Ngeyindlela ngabamba ngumlomo lapha sithi thina kulokunye ukutsha okuphindiweyo ongena kukho ngesizathu sokukhonza kakhulu usila kumbe lapho usebenza khona kumbe lapho ohlala khona ofunda khona njalo yikho sekutshoyo uqinisile ngoba umlobo wesifundo uthena ukuphila ngokukhonza ukusinda ngokukhonza. Siphakathi kwempilo uyakhuluma for umpikiswano impilo le iphilwa njani ungaphila ungakhonzi kodwa vele uphakathi kwayo. Ngenye indlela uJobe ungena ehlupheni ngenxa yokuthi ukhonza uNkulunkulu bese uthi impikiswano ekaNkulunkulu evela kusitha sikamlimo ibisi qalisa ukuthi imzingele icomplain lempikiswano ethi ngoSathane ukuthi kulothango umuntu bese bonke uzabe lokho esithi uthango lolu uvalayo ngifuna ukuthi uJobe uyakhonza kakhonzi ngoba ngimnika imfuyo labantwana kakhonzi ngoba upasile kakhonzi ngoba ilizwe lakhe imali yakhe yathenga ukhonza ngoba umlimi kumele akhonze. Yikho labafika mbuza ukuthi ukwambona yini wayebuza ngabo wayekwazi ukwafika kuye. Balaleli uSathane ufikile kuwe la ngangambona ufikile umlimi uvalile ukuthi angamboni wena
ukukhonze ngamandla ukuze nxa esize sevela uthi nginqoba ngoJesu. So ukukhonza kwaba luhlupho lukaJobe kuSathane. Umlimi wathi sengivuma mntana ukuthi ukukhonza kwakho kungene kunkundla ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi hayi awukhonzi ngokulenzuzo ukhonza ngomuntu umela khonza. Yike ngifisa ukuthi balele sisale silakho ukuthi kasikhonzeni umuntu ngomela khonza dunyiswa. Izinceku zokukhonza hathi ukuthi sikhonza ngoba sifuna ukubusiswa, sikhonza ngomuntu umela khonza ngoba. Ilizwi lithi lena umbonile uyibonile yini inceko yami uJobe. Akula umuntu onjengaye. Ngithanda ukugcizelela lapha mfundisi. Ngifuna ukuba umbuzo wabusagcizela kwaphana ukuthi alright nxa kulo ngivumela uSathane ubana ahlukuluze wahlukuluza uJobe nguSathane. Kodwa sizwa ukubana wamvumela ubana amhlukuluze. Kase yingxenye yini yokuhlukuluza kwabantu uNkulunkulu? Kawasabambananga baba abangane bamhlukuluza bobabili. Okay, siyabonga umbuzo. Esukuthola lapha ukuthi uSathane injongo kaSathane le njongo kaNkulunkulu zichiyene. uSathane nxa eletha izinhlupho ujonge ukuthi sithethise uNkulunkulu sikhonze yena. Kanti ke uNkulunkulu nxa evumela ukuthi sehlelwe izinhlupho njengoba sike sakubona ngalesidlule khona uyabe ejonge ukuthi sibuyele ngakuye. So injongo lapha zibuya zichiyane. Sathane uyasifuna through izinhlupho. uKristu laye ufuna ukuthi sibone ubuso bakhe lothando lwakhe through izinhlupho. So uNkulunkulu kahlangani lo Sathane, akula unity lo Sathane ukuthini balethe izinhlupho hayi ngoba ama agenda abo lapha chiyene. uNkulunkulu yazi into endithathisayo. Bathi waye riska ngoJobe. Yazi uNkulunkulu wathi because uJobe wayengakhethi ukuthi angamkhonzi phakathi kohlupho ngobuhlungu ayesengena phakathi kwabo. uNkulunkulu uyasithanda. Uthando vele luyariska. Phakathi kwababa lo mama nxa lithandana yikuriska kungenzakala loba kuyini. Umuntu avuke engasakufuwe. Angithi vele irisk leya. So kunjalo loNkulunkulu kodwa wayekwazi kusebenza ukuthiwa yikukholwa. Wayelokukholwa kuJobe. Ukuthi uJobe akayi kunlahla la kanye wangamlahla uNkulunkulu. uJobe wayemthemba uNkulunkulu ephakathi kobuhlungu bona labo mfundisi Mlilo. uJobe uthi hayi mina ngibuye emhlabeni lo ngingela lutho ngoba khathesi into ezikhathaza abantu yizinto abazithwele emhlabeni. unkosikazi umthwele khona, abantwana bathwele khona, imoto layo obhekuke ngayo kwachithekelwa inotho yonke, umsebenzi wona lo uthola ukhona la. Nxa singakuzwisisa inhliziyo zethu azikukhathazeka. Siza kumkholwa ubaba, sikholwe le ndodana, sibambelele ngoba lokhu kuyadlula lokho. Kuthiwa nxa usifa esikhiweni bagqokiswa kuthiwa igown le kuthiwa ishroud le ayilazikhwama. Ekutsho ukuthi awubuyeli la lutho ngoba ubuyanga la lutho. Lobu notho kunganani awubuyeli la lutho. Singakuzwisisa khona lokho kuzasiza kukho konke singena kikho. Kulokunceko okuthembekileyo kakhulu. Kulokunceko okuthembekileyo. Sikufumana kumazwi anjani lo kunceko okuthembekileyo. Njengoba usichila ukuthi uyavuma ukuthi impahla engithwele lapha kayisiyo yami. Yibunceko lobo. Yokwathi mina bengiyisteward, bengisebenze kuphela. Okwesibili ukuvuma ukuthi uNkulunkulu ungumlawuli wempahla, ilordship kaNkulunkulu. Kakhulu. Ngokunye okwesibili sikufumana lapha. uJesu uphile, uJesu njani? Uthethe. Uyaqinisa ekulungeni ukaNkulunkulu. Ngokunjani? Ngokumkhonza kunzimeni. Siyakubongela lokubana kasikhonzeni ini inkosi udlula ekuvivinyweni. Uma ungalandela izinyathelo ezisetshenziswe nguJobe zingakusiza njani? I think lo ngumbuzo omele abantu bazibuze kanjani baziphendule. Vele ngisiya khona lapho ku verse 20 lapha. Ibala verse 20 lapha chapter 1 verse 20 kulomca omuhle lapha. Chapter 1 verse ngelika 20. Okay. Kulomuca umuhle lapha. Ekuzwa lokho uJobe wasukuma wadabula isambatho sakhe. Waphuca ikhanda lakhe, wazilahla phansi wakhonza wathi ngaphuma ngize esiswini. Okay. Kuthiwa wadabula ingubo zakhe, wagela, wadlala phansi, wakhonza. Ngazanga yabuzela agcwala iganga lonke kanti nansi lihlolo. Ungaqedisa inkulumo yakho lapha. Khumbula utsho umaforo ukuthi
impikisano ehlethe yena ungasusa konke kona uza kuthuka Yeah. wakhonza yena wakhonza besiya khonapho ukuthi bathandekayo uNkulunkulu nguNkulunkulu ulolutho uNkulunkulu ungalalutho Amen. uJob uthi la nxa uSathane sesithi sechayile konke lokhu kuvele ngiqale ngangingalakho ngaba mazumlimi siyaqhubeka njengezinceko kasifundele ukuthi imali ingakwenza uzukhohle ukuthi uNkulunkulu ngumnikazi wemali umnikazi wakho kumba umfazi omuhle kumba abantwana abafundileyo kumbe not mina ngiyangizibuza abantu abangakhonzi ukuthi nxa besifa sesikhangela amabhasi akhe lawana sala sidla intathe ezincichayo zona seseright uyachiya konke phandle asifundeni ukwabelana sikhonza uNkulunkulu into yonke esilaye kayidumisa umlimo lapha kuthiwa wageza ukukhonza umlimo uhambelana nobusmart ungaziphathi ukuchapha ungafeli uhlala usilokufele lokugeza usagezi ngoba kuhle ekhonza umlimo ngoba kuyageza ma usikhonza umlimo ismartness ngikamlimo ekukhonza umlimo kuyahlazeka siyabonga kakhulu sesikhangele ubana uJobe wasinda ngokukholwa kwasesikhathi abantu bangena phakathi kwenhlupho bayalahlekelwa kwethemba ubani uNkulunkulu singasinda njani singagcini sesiphambana amakhanda sesigula sesilama BP sale soke sethembe ubani uNkulunkulu akufundela abaseKorinte besibili ngo1 verse ka8 ka9 esavula laphana okunye okundithathekisileyo yikuthi uJobe wayeqeda kuyanikela wahlaselwa yilokho kulenye ingqondo esimele siyidilize abantu bacabanga ukuthi nxa ukhonza awubi lohlupho nxa unikela ngikhiphile okwethumi ngenza konke kodwa ngawelwa yilokho kumbe singabona omunye welwe ukuthi wena unikeli wena sesisolana hayi indaba le ijule kakhulu simele sikhonze silakho singelakho lokho kuvezwe ngubani okunye ngutholile indaba ye-extremity le ukuthi kulokho kwengezo ulahlekelwe yinotho walahlekelwa ngabantwana nangu usele amathumba umzimba wonke nampa abangane sebezomsola umama afike la yathi thuka uNkulunkulu wakho nje abangane inengi lethu konke lokhu kungasehlela siyambalekela uJehova ulahlekelwa abantwana ulahlekelwa umsebenzi ulahlekelwa inotho unkosikazi akuthi yenza lokho bese sibalekela uNkulunkulu kasifundeni kuJobe ukuthi hlala labangane loba bekhuluma kubi bekusola sibambelele kuJehova ivele nga simthembi yes sithembi siyabuza kutshela okungayisikho kakhulu akusibhalele kwabaseKorinte wesibili 1 verse ngelika 8 lo 9 kasithandi bazalwane ukuba libe ngabangaziyo ngobunzima esabuzwayo esifundeni sase-Asia sasilokucindezeleka okukhulu okungaphezulu kwamandla ethu okokubhensela saze saphelelwa lalithemba lokuphila impilo isigwebo sokufa sasizwa enhlizweni zethu kodwa lokhu kwenzakala ukuze singazithembi thina ngokwethu kodwa uNkulunkulu ovusa abafileyo na umuntu abantu abangene phakathi kokuhlupheka konjani okumangalisayo okucina kubenza lawo bengazethembi kodwa sebeletha ini ubufakazi umbuzo engilayo ukuthi kungasilinganiso bani ukuhlupheka okungaba lolubizo olungakwenza usebenzele uNkulunkulu usebenzele inkosi singalulinganisa njani lolu bizo ezikhathini eziningi mfundisi angithi abantu okufanele ukuthi sechumayela kibo bangena phakathi kwezinhlupho balezinhlupho ezinzima balokukhala okunengi kakhulu so ngeza ke sazwisiseka thina singafika njengabantu abaphila kwelinye ilizwe lingelanhlupho ukuze sibafinyelele lula lathi kumele sihlupheke umuntu ongazakafelwe uyamuzwa emfeni sethethisa abantu sesithini but umuntu oseke wafelwa uyakwazi ukubeka kuhle amazwi emfeni so usiyenelisa ukubana sifinyelele abantu ngenhlupho zabo nxa lathi sesike sadlula kulezenhlupho so ukuba lenhlupho kuzosihlomisa ukwenzela ukuthi sibe kwazi ukufeza umsebenzi kabani okaNkulunkulu yikho engikutholayo lapha okay yes ngithathekisa ukuthi uthi wena
singena kukho ukuze sibe le ndlela kuwafinyelela ngoba nabe phakathi kwakho. uJesu ngamabomo enguNkulunkulu wehla wangena kukho. uHebrews 4 verse 15 kuthiwa walingwa ngendlela zonke njengathi engalasono ukuze xa ekhuluma ngokuthi liyanqoba isilingwa simbondile wasinqoba. So inhlupho ziyavunyelwa. uPaulo okhulunywa lapha ungakho into yesibili lapha ngo11 verse 23 kuya 29 uthi yena ngahlukuluzwa ngachaywa 39 times ngangena entolongweni ngaba lemvimvinya kathathu ngezwa lokho. uthi kodwa konke lokhu kwenziwa ukuthi ngiyenelise ukuthi ngoKristu ngiphakamise isiphambano kimi. Amen. So bathandekayo inhlupho esikuzo badlule kuzo abanye bethu basanduleleyo banqoba. Nxa sibabala besiqinisa kasibongeni uThixo ngoba thina silokubhaliweyo bona kwabhalwa ngabo bephakathi kwabo kodwa banqoba. So uPaul uyasitshengisa ukuthi singaphila ngethemba emhlabeni ongaselathemba. Ungaqhubeka empilweni ngethemba ufele utshontshelwe kubonzima kodwa ukuphila ngethemba impilo ikhona ngethemba. Ungikhumbuza ke uYesaya 63 verse 9 uthi kuzo zonke kukho konke ukuhlupheka kwabo wazenjani futhi wahlupheka naye. Uyabona indaba yokuhlupheka silethemba okunye okusincedayo kusinceda ukuthi singaziphakamisi. Wathinta umfundisi uDebele lapha indaba yameva lo Paul. Umndeni wathi hayi ngizacine khona ukuze uhlale uzehlisa. Okunye kuyasenza siziphakamise. Inhlupho lezi singangena kizo uNkulunkulu uyavuma ukuthi sibe lenkambo ukuthi into engigajene ukuze senelise ukuchasisela abanye ukuthi uNkulunkulu unjani. Senelise ukududuza abanye uqinisa abanye abasilalele. Okuqhakathekileyo kukho konke yikuba lethemba ukubana kuzalunga kuyadlula konke vele kuyadlula. uNkulunkulu wasinqobela wangena kikho wanqoba lathi sizanqoba. Siyabonga. Now ngikhangela kuyini ongakufunda kuPaul ongakusiza kuba ugweme ukuzidabukela phakathi kwezinkinga zakho. Le imbuzo endinga ubana umuntu azibuze yona kuyanjani aziphendule ngokwakhe. Kambe ngihlupheke kangakanani ongangenza ngicinise ngiphelela na ngokungakanani ukugulelwa yini. Uyala ungakhumbula uRoma 8 verse 35 uPaul uyala uthi hayi kuyini ongangihlukanisa lo uNkulunkulu kushona yikudepha ubanzi kuyini zingilosi yini akuchasisa kwizinto kuningi ethi konke lokho singabanqobi sedlula abanqobi ihlobo ezithandekayo akula ukungasehlukanisa lo uNkulunkulu thina sithandiwe senzelwe umusa okuhle yikuthi indlela lesihambayo wayihamba ameva la esiwanyathelayo asethundubezwe nguJesu unyathelile khona pha wathundubeza siyakhala yebo inhlubo zonke le bekungaba wesi ngabe ebengangenelanga uJehova ungenele uyakwazi ende uzasinqobela. Singakhohlwa ukuthi sikhuluma ngokuchisa kunjani okudlulisileyo kuzo zonke inkambo lezi sikhala ukuthi sonjani abantu abaningi bakhala ukuthi hey mina zami inhlupho hayi akala umuntu ohlupheka njengami sengihlupheka njani kakhulu okumangalisayo. Akusifundele uFirst Corinthians 4 verse 5 uzabala futhi lo First Corinthians 13 iverse lika 12. First Corinthians 4 verse 5 ngakho ke lingahluleli lutho isikhathi esimisiweyo singakafiki. Manini inkosi ize ifike yona iza kubeka ekukhanyeni okufihlwe emnyameni njalo izaziveza obala izinjongo zenhliziyo zabantu. Ngaleso sikhathi omnye lomunye uza kwamukelwa ukubonga kwakhe kuNkulunkulu. Awebambe khonapho asibambeni khonapho esifundela lo verse 12 oka First Corinthians chapter 13 uverse 12. Khathesi sibona kalufifi esibukweni sizabuye sibone ubuso ngobuso. Khathesi ngazi ingxenye ngizabuye ngazi okupheleleyo njengoba lami ngisaziwa ngokupheleleyo. Amavesi la siwezwa yesithini maqondana
la khona ukungena phakathi kwelangabi lomlilo yes so isithini la mavesi ngizwa mina bafowethu apha labalaleli lababukeli enginika isiqiniselo yes lethemba lokuthi kwelinye ilanga inhlupho ziyadlula ngoba uPaul lapha uyaveza ukuthi engubonayo kuthiwa ngibona kalufifi isibuko nje but ngizabona ngcono nxa esebuyile futhi ungehlulele umuntu ngambone egula ukuthi kulento ayenzileyo kumbe kungabaloko kufika ukuthi ngabona lo muntu oloyayo ngiwo sisemhlabeni wempikisano etshiwo ngumaforo la kuyafiwa kungala kuganga oh yes kuyagula kungala kuphambanisa konke konke uSathane usempini kodwa kasifune ukuthi thina simele sime ngokukholwa ngokwethemba inkosi ngokwazi uNkulunkulu uthembisile ukhulume lapha kule verse athi ngithi sengiyithole lapha u1 Corinthians lana esekucineni lapha ngo10 verse 13 iyathembisa ukuthi asifundeni ukuthi uNkulunkulu akula silingo vunyelwa ukungena kuso esingarazanga sike khona emhlabeni kodwa uNkulunkulu uthembekile uzazivumela izidingo lezi kodwa ezingalamandla phezukwethu ukuthi ngazo sinqobe bese siba kuthiwa sivivinyiwe mina ngicela ukuthi sikukholwe balalele babukele ukuthi uPaul sinika isiqiniseko ukuthi kuzabuya ukuchisa okudlulisileyo kodwa lamandla okunqoba akhona adlulisileyo esiphambano okunye sikutholayo lapha ukuthi ngeza ke sathola zonke izizathu why sihlupheka kathesi okunye siza kuzwisisa mhla sifike ekhaya during 1000 years laphana sizabuza impuzo yeminyaka ezaphendulwa khona kodwa sikwaziyo kathesi ukuthi zonke inhlupho uNkulunkulu azivumelayo uzivumela elesizathu esihle ukuthi sihle ngaluphi uhlobo siza kuzwisisa ekhaya uJakobe uyakufaka ukuthi sithokoze nxa singena izinhluphekweni lezi uyengeza umlilo ubalile lapho verse 13 lapha ukuthi hayi kade sisabona ku chapter 13 verse 2 uthi sabona kalufifi akukacaci uyajuthi akukakhanyi ukuthi esaba yikho kuyini isihlobo esithandekayo kade sisabona ingxenye yomfanekiso akuphelelanga kodwa okuhle simele sibe kwazi yikuthi umfanekiso uyabukeka muhle asibekezeleni loba kungaze kuchise njani uthembekile uthembisile njalo ukuthi unjani ulathi ngendlela abalabafana abathathu emlilweni uhlupho oluningi kakhulu emfisibana sekuqinise kakhulu kubalaleli lakithi sonke silapha ukuthi uNkulunkulu simbuka ngaliphi ilihlo nxa sesiphakathi kwezinhlupho simbona ngumuntu onjani phakathi kwezinhlupho njengoba kusikale ngumama lwana wathi akula uNkulunkulu siphakathi kokugula Isaiah 43 verse 1 kusiya ku7 la nxa simbali usiqinisane usifundisane ngale indaba yezinhlupho ezinhlobonhlobo ezisihlambululayo uyavumisa ukubana inhlupheko zizakuza ethi siza kungena kizo abesethembisa ukuthi ngilani emlilweni ngilani phakathi kwamanzi ngilani loba singena uke wakwenza izolo siyabathinta abafana abathathu wayelabo emlilweni uIsrayeli wachaphalaye ulwandle wabalaye wabathungamela loba ungaqamba konke uNkulunkulu iyabe khona wayekhona kuhlabele kanjani usitsha kuthi ukuthi wayekhona uyawenza umlimi uyakwanisa ukuyenza umlilo ufakwe ube le air conditioner aphe phakathi thina sithi kanti amatshe enetha so kuStefano enelise ukuchumayela aqhubeke enjani umlimi uyasiqinisa ezinhlungwini zonke asithembeni kuye ulatha akayi kusichiya sisodwa loba kungaze kube buhlungu njani uNkulunkulu ulathi lendlela yona le wayihamba uyayazi siyabonga kakhulu akumfundele u1 Corinthians 4 bese ngibalele bese ngwaphinda kama verse ufuna lakho la amavesi asifundisani ngezenzo la ngesimilo sikaThixo uma singena phakathi kwezinhlupho ake sigijime masinyane ku Psalms 103 iverse lika 13 lika 14 uMatthew 28 verse 20 sayixoxa nje kuphela amahubo 113 asiqinisa kanjani 103 I mean verse 13 iverse 13 ithi iyona njengalokhu uyise elozwelo ebantwaneni bakhe kanjalo uJehova ulozwelo
kulabo abamesabayo. uMatthew 28 verse 20 yasikhumbuza ukuthi ulathi yes asiqinisa njani nxa sicabanga ngezinhlupho esingena phakathi kwazo abane ngesisenza sikhohlwe ngoJehova amavesi anjengala asiqinisa njani uyayizwa imizwa yethu ulozwelo esikuzwayo uyakuzwa njalo ukuzwa ngcono ukwazi ngcono esikuzwayo ihambile vele ikusasa uyayazi izolo konke singena kikho asingethukini uthembisile uthi ngilani number 2 namandla ukunqoba usinikezile uthi ngilawo amandla wonke anikezwe mina ngizakulinikeza ngizakubalani njalo engikuthola abalaleli lababukeli ukuthi nxa usiya kuPeter uqala ngo1 verse 7 ukuthi gicelani kuye inhlupho zenu zonke ngoba uyalinakekela ngithanda lesikhathi lithi cast jikijela konke so umlilo usuchisa kakhulu khona phana wathi Nkosi nanko angikuthwale ngithwalele wena singakufunda ukuthi abafana bebathathu bangena bethi sesingena emlilweni asiphumi ngoba sisabukufa singena sikwathi singaze sife ngasikhonzi kasimtsheleni uSathane ukuthi singaze sifele sigule siswele esimaziyo samkhonza sigipele kuye ngomthandazo uNkulunkulu lathi uthembisile imlilo yonke ingashisa kanganani amandla okunqoba avela kuJesu Kristu liyazi ukuthi nxa ngaphambanisi kwaku83 esashiywa khona ngomama omncane lokho kwahlukuluza umuntu omdala kakhulu kwazi kwamlimaza nje lasengqondweni ngisasengumfana ngakathathi nawe segula enyamalala engena emgelweni lale khuluma ubusuku bonke eselimele engqondweni ngedepression abanye babe ngikhangela wazibathana enqela lo mfana loza kugula kodwa uNkulunkulu ofana nayo ochiyo umfundisi nxa ngangiphosela konke kuye ngenelise kubana namhlanje ngibe khona kodwa ngimncedise usalukazi wazwa abangcono okumangalisayo so uqhathe bona siphosele konke kuye ngobunjani uyasinakakela ufuna ukukhuluma imbe ngisithi mina uNkulunkulu akula sikhathi lapho angekho khona ezimpilweni zethu uhamba lathi lanxa kungaze kube ngama situations anzima athelela usizi uNkulunkulu khona safunda ke kumahubo 23 uhamba lathi okunye ngutholile lapha ukuthi uNkulunkulu kaceze ukuthi singadluli phakathi kwamanzi lomlilo uyavuma ukuthi singene kodwa okudala umahluko ukuthi uhamba lathi so balaleli lababukeli uNkulunkulu uhamba lathi kasibendla lelo themba nxa sihlangana singena phakathi kwezinhlupho uNkulunkulu uhamba lathi izikhathi zonke ilizwi lakho lokugcina ususikhulekela bonke abangena kuzinkinga lokuhlukumezeka okukhulu yibo abathola amandla ukuqinisa abanye amen kuloba kuyini esingena kikho lenkomicho leyo kuthiwa siyinathe iphethwe nguJehova nguyosinathisayo so ungethuki ayikukubulala izakwenza ube ngcono asibeni lomthandazo babo sezulwini othembekileyo owayihambayo nale indlela osaziyo ukwedlula indlela esisazi ngayo sithanda ukugiqela konke kuwe sicela amandla okunqoba kwesinye isikhathi kuba nzima sicine sicabanga ukuthi sichiye ukholololo esikucelayo ukuthi sibambe isandla sakho sihambe silandele wena sicela Nkosi ukuthemba wena siza ukholo lwethu uyabuza ukuba indodana mayisiza iza kufumana ukukholwa na sicela ubana ikufumane yithi sisize nxa siyakulalela siphile ngokwesifundo sona leso umthandazo wethu yikubana nxa sithutsha ekugcineni sibe ligolide elihlambulukileyo umthandazo wethu okukholwa ngameni kaJesu Kristu esilibonga manje kuze kube naphakade amen amen